Impact News da Adombu Taramna Okcheri. Impact News gi Sunday Kutingi Pangthok Chaba agenda Manipur da ngasi khanagaduriba agenda zi nothing bigger than the Prime Minister's visit aitare. Prime Minister Modi gi visit gi matang dane ngasi akhogi agenda da pukhatchariba se Modi's impact haibasini akhogi ngasi gi main focus ti pungani makhaida lakani hedana torambadagi akhogi tongan ba Kuch Bihar Tripura mayam ji akhogi really attend tor matungda finally pung manga khare henbada Manipur da yora minute akoi pung ama phaphatana praja miyam unaramaga hojik pai khre madu mana hairamba Prime Minister Modi na hairamba mayam du ngasi akoi gi studio da nainana ba akoi gi studio lengjana leje khoi ahanbada aigi immediate right ta lerisi Dr. Nimaichand Luwang, spokesperson BJP Manipur Pradesh. Thank you for joining us, Tamo. Nimaichand Luwang ga hek akoi thangnabiri sina NPP gi president ni women front ki G Satyabati Devi iche maju tarano okcheri Impact News da loinana extreme right ta lengthen lady I Hemochandra spokesperson MPCC. Welcome to the show, sir. Thank you very much for joining us on this evening. Ngasi evening jida koina khana doi jenga sai jagre Prime Minister ji akoina sum yengbada one of the most ahogi Manipur visited Prime Minister haitare hauji phogda masing thi matamda sida Congress na palinge gi matamda jo dum la ammi ma Lok Sabha gi ahan bale padum la ammi. This is the 5th time akoi Prime Minister ji akoi visit tawa adom gi perspective de yengda gadi Manipur ji yamna at heart ta leiba adum Prime Minister dong ui but that needs to be analyze haitare adu lak pasimaktana akoi penthokpa yarabra mana hairami myam sida Manipur gi issue kyam yawi Manipur gi akoi kayam yamna address romi akoi gi issue myam do ngasi khana ne na bajida akoi thamjaga doribani saida akoi gi ngasi mana teleju te ngangamba matam khara sida akoi issue myam touch tawme ado khoi ahan bada ai kano tamod kan lak sake tamoni ma chan lak sake as a BJP gi karyakarta amagoina akoi gi national leader amada BJP Manipur gi akoi issue mayam ji lamiba tel matam da fajana loinamak sugaina akoi touch tawromena lowbra awat pakhardi lehoribra ojiki ngasi laije koi Prime Minister ni laije adubu government gi program hoina as a Prime Minister hoina lakpani haini de city election campaign gi hoina lakpani na loge aduna ngasi gi matam je ngasai ngan lakane habni akoi lakpu program pung ohum ra thungarane habni ai shama koi gi helipad ta kangla da ngai na tawdagi program di yang ki bai tare ne ko ayukta nungdin da ayum da phamingi da television da West Bengal gi Kuch Bihar da wangangi pung amagumba adwai da chawrana adagi matri pura da chalaga sidunga lakpani thawna balamni na matam jana thungbuju ngamde aduna akoi Prime Minister laaga wangangi junga sidi kaya sangna ngangi de lobjage matam phangdabai di mamchale adna ko akoi crowd si ngai yamna di crowd si enthusiastic oidna mis yamna ayuktagi lakta hai tare pung baro makhai dagi baro matam kharena sangna phamam targadi issue ji kharena tatongani adagi mayam si khar crowd si kaina khonam su phanam yaureba aduna mamjal lakpa pung taruk ta ga minute taram waling de loi ni mai space aduna pung taruk hide koi Manipur mammeba even ai bawdo se lak si nangoidrai na khalam ne ba ko aduna yamna ten na matam phagibni hoi khara maru ba kharadi election gi maru ina khara attract to ya ba kharadi habirame Manipur gi damta koi Bharat Sarkar na NDA Sarkar na adagi BJP government na kari to ya ba khara tawkhre ko haiba ari makha de adu tawni khokne hadi hui ti korok kandak leibani na madu haiba yada bani na khara achievement khara di haigre matam ju ten mani na loina suna ba tas to he di ai adura haining de yamna wali haigda ba adu as a karta amoina praja Manipur praja miyam da vote khomba nungai ga do ba issue khara touch to honing ba torum da bagadi yauri bra sinda thodok ko leite lo yauri ngarang ai ISTB yenge ba ko ISTB gi discussion order koi Hemochandra ne akoi gi Jotin ne Dr. Bijoy yawi adagi CPM gi CPI gi Sotin Kumar si yawi adura moina haina bada
स्पेशल पैकेज की मरम हाइबिरम दे अमित शाह ना का हाइबुम्बा अदगी करिनो मोइन हाइदुबा तो प्रोग्राम अमगा कावग्रे दो अदुमान खर हायनिंग खोलनी दो अदु हाइब यादबा अदुना कोरो कनक लेबने थोदोपा इलेक्शन की कैंपेन में लाकबनिना मयाम जुगी खर पेननबा खर मोइदी मणिपुर की इशूदा चौ चौबदा खरा अखोई स्पोर्ट्स की मतंगदा आइरसी मेरी कोमदा एमपी हाउकी वा हाइरसी सिपलमेबा स्पोर्ट्स की सानरोई मरी वा ममिंग पलगा स्पोर्ट्स हब ऑन थोकनी है ऑन थोकनी अदगी सिना चिंगबा हायरमबदो अदु ngei खरा लई अदुन तबदा पेल एज अ करियर खरता होइना पेल बीजेपी की ओरदी होजिति भोट हेयंग सिदा गाराबनिना याम सांग मतम हाइदरसु अकोई की बीजेपी गवर्नमेंट तौरी थबकसे मणिपुर की ओरदी फनाम फजन तौबिरा ब्राइटो खल्ले अदुना कोई एज अ के बीजेपी वर्कर कार्यकर्ता हाइ तारिको हिंदी हाइबसि क्या आई मोन कर कनोइनदि हिनदे अदुना अदुम यारेन खलेको यारेन खले ओके चिमा सत्यवती एनपीपी जी at one spectrum da hai tare khoi gi congress ga chatminari sorry bjp ga chatminari ni saka je mantri yaurim ni li amadagi ahoi hoi friendly fight hai gadra ahoi contest budi taunari li amadagi li amagi prime minister dagi mana thamongado bo port manipur gi issue mam je expected line da chatpra wat pra khara happening beliribra segna hairaga di election ga mari leina lakpasida aina khajabada khoi honorable prime minister su haiba se khara khoi break farap haiba gumba ma adumak thengnei sisu break phada badi ya da election code of conduct lai bani ngasai khoi sarna haibi dubai na kari gumbam soi gi ta kanda asoi ba mayam am lakada bani na adu yenga ga ngang bani hana di logjai adubu ai khoi gi hojik pudi hoi panbu budi banagidre kep ki matang ama yam sauna leikre swai gi matang se da di akoi nahan kenona su amisa lak pada su panbiram dre hojik su dumak palam de loibu budi loisan gre panpham thokpane lobra panpham thokpra haiba khanpham khali maram di amisa na gawhati de pangi ba adu main tawduna khoi se palambam thokpra indi khale adu khalam gani north east manipur da dagi maru oina national people's party di kep la agadi khoi di even sarkar de kai wau ki de hebe wafam je koi gi national president ne am chauna hai ro wafam ni aduna masigi issue ma khak lai basna manipur da tasing na hai da koi gi prime minister na bjp manung di magi party oibagi kiram da su yai adu koi national people's party gi mantri mari khaktang bu yaujara so koi national people's party na ma lai jai se koi north east ki party adu north east ki apun ba unity ma purakna na ba north east ki koi gi kari hairi integrity purakna ba loina na koi culture bayam si develop tauna ba culture si uyok na ba adum ba pandam do ina sangjal lakwa national party am oibani na koi gi kanona so koi gi party si bjp ga sammi nari banen koi maisu yang kadra kap ki wafan je palhaningi palam de pende si khitang koi gi palhaning ba si palhau da ba do okay basi ki batang da koi decision kharo ina chingthok je ge du hemo da lak se ge oja kari Hemochandra सोइदनमक नसाई हेक प्राइम मिनिस्टर लैंड तौबदगिना लोइसन बबौजी मुन्न फॉलो तौबीरंगने खल्ली एनालाइज तौबीरब्रा फजन स्पीच से मणिपुर की इशू मयाम जी प्राइम मिनिस्टर ने स्कर्ट तौब यावब्रा नत्रगा लोइनमक एड्रेस तौरमब्रा आर यू हैप्पी विद द स्पीच आई रुपा हाइबदबदि नोय नोकनिको आई अदुबु आई ngasai dagi chak cha dangai ai ngasi प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच से आई ngainusु leibani aduga फिल्ड चलंग आइब जाला फिल्ड चलगदि काय ngaयउनि अदु आई हाइजेदि कार्यकर्ता नंग हाइबि दो डॉक्टर अंकल लुवांग ना हाइबि दो मोइ हिंदी कि हाइनदि माम सा हाइदुनि अदु कार्यकर्ता अमदि तादन आई जु तारिबने मोइ बीजेपी कार्य अदु करी नो आइना तारि मरम हाइजरके आई के वखलदि नंबर 1 अमित शाह की नरांग डिबेट कोई ताबिरमनि अमित शाह लाखपगे कोई रिएक्शन लोइनम लेनगरे इम्पैक्ट तौगरे आईएसटीवी सु तौगरे होय याय अमित शाह जी खाई वांगब अखोगी डेमोक्रेटिक अखोगी पार्टी की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ददी पिलर अनी नि मान ngang टोटली अखोगी सेल आउट नि इकाई निगाई नि अखोई इंसल्ट ने नैन हाइग्रे अखोगी बैठक त लैरिबा अखोगी मणिपुर की दमकता अदुसु याम पिक्चर अब स्टेट अमगी दमकता हिंगनबगी लंबी अमत पीदे हाइबदु माई सेंगना दम हाइजगरे वी स्टैंड बाय द कांग्रेस स्टैंड्स बाय इट अदुगा सुम कंपैरिजन तौसु ngasi debate si ngasi nadi स्टार कैंपेनर की हायर गदिसने लोइरनी प्राइम मिनिस्टर लामा गइसि लोइरे कोइसु राहुल गांधी जी लामे अखोगी पार्टी की अमसुंग बीजेपी की ओइना दिसिना हाईएस्ट कनो ओइरबने अदा अखोइना मणिपुर की प्रजा दा थमगदोइबो पोटसिदि आई
election code of conduct ki kai gi adudi loin khang na bang atani kaisu akoina election code of conduct kai no kai na ti loina nai na bang atini da spokesperson BJP gi na su hena khangbi ri beduni kaisu package lau thu hai banate kaisu akoi loin khangi kaisu anu ba code of conduct ta kari bind to loin khangi adubu रूपरेखा में पीब याय अकोई न्याय की वाली सारी बीजेपी की जो हाई में हम सिदी अदु कजु हुजिक तौ गया नते ना हुजिक इनॉग्रेशन तौ गया नते हयिंग बीजेपी सिना अमोन सरकार आदा सेंटर लाक्ता की मणिपुर की नोते करी करी तौ गया दुदी अदु हायरम दे हाईवे वानी दा अदु नाइ समझन जरगे होय प्राइम मिनिस्टर होय बनिना मागी अकोई टेंशन मतम लैतबई खोतबई बेंगोल दे करी दा अदु दि आई एप्रिशिएट तौ अदु एप्रिशिएट तौ आयगसु in the ma 522 the magi speech however pung manga ga minute kuni thoi mamim li to pala da speech horaga mana ngangam basi only 22 minutes katani koi yare time constraint lai re kole no loi hai re phare ai hai jina minute kundo phajana season na ram ga di ko yam ha wa do ne ba amit shah na kara cover to ram de hai ro koi na khalle prime minister na kitang hai ra ka na amit shah de mane sathi gre ड्रामा दी लोरे ना मोदी की ड्रामा सिदी पूरा मादी तसेंगना के ड्रामा यावरो मीने बा चई मंगा की ड्रामा अकोई लई उरे दे हाइना मसी कितंग सीरियसनेस अम यावना में छागी लुपोल खरा करी कोना कोनिन यावदो नोन पलंगदा का टोटली वॉश आउट ने बा सीएबी के मतांग दा काइम पलम दे सीएबी मतांग दा सोमदा डॉक्टर अंकल लुवांग ना ना हाई दो अकोई लाउने दुने बा याम नुवाई बा आई सेंटिमेंट जो हमना अंकल लुवांग की सेंटिमेंट दे एप्रिशिएट तो बा ए अकोई आदा नमना अकोई मोदी होई कई होई दा हायरगा अकोई क्लोज हाफन गनी हाय दो स्पिरिट टू दे एप्रिशिएट तो बा कदाई दगी तौदोरी गे बा मोदी की फिल्म मुझे तौरी बा खोली बा सिदा तौरी बा नमखाई भी खोकाई भी तौब खोत बा मयाम की वारी को अदुना आई वखल ददी इट इज अ टोटल सेल आउट ngasi dagi kalimta expect to ni ai leite amit shah gi ai lotion jagi ge amit shah na hairami budu mana reinforce to wai wadani manipur gi sports university to wai wali dudi thaina chai mari mamang da to gi bani na kari progress lai rage chingi wali kari lambi lai re it is totally zero ni aduga it is a question of ai kanu hai jagi du po yam nungai taba akoi gi manipur ga akoi gi I tong ga chuna da pot khara akoi sida impose to da ba yeng bi ko ngasi for the first time MLA amana isai ga sakala amni no modi thagatna bande mataram yai janagana yai bharat mata ki jai yai bharat mata ki jai bande mataram adagi akoi gi kano sidi adai ga di congress leite BJP leite NPP leite akoi loina ma ngasai kano bu hai gre this is purely BJP ki kano ni function ni it is government function na tabi na BJP ki prime minister ki sak pada kari kai lege si appreciate to ba but height of psychophancy do psychophancy da koi leader lai so aduna people na decide to why adu tongse no sak ya de di leite adu so hakmal labado adi kari akoi gi mi bu sitam ne lo wai di yai prime minister phaniam chil laga so minute kun khak kari no akoi gi Rahul Gandhi no min nini lai ram ni na pung baro makhai amadagi ngari phaudong phawal laga khudak ta laga phanaw na ga chakhi bu so ai di adu gi insensitive oin lo okay ta wo Nimaichand Luwang lakke kai gi no 20 minute kan okay accepted ojik yam na ojik si election naksal lakpagi criss cross sum yeng targa budi almost 70 to 80% of India ki landmass se adak prime minister jina last 7-8 days the cover to we hai na budi report mein yauri but Manipur the piriba emphasis si 20 minutes si not enough issue mein am touch tok de kari haninge sida koi party ki nahi chahe na BJP ki nahi sidi go mengi natte but party ki hoita ka su hera ki je Prime Minister Narendra Modi na Manipur piriba emphasis have tare ko magi attention je sumaina not a single Prime Minister of India has given masai mangar 2014 regi puji phawda even 2019 magta ani rak la mani hanak ani rak ne ba adagi NDA government na koi gi North East ta piriba importance harasine kayam piru khamgiro ba magi minister mayam je mana every fortnight the minister Manipur chakadam mi North East chakadam ni je si instruction letter challi bre laim ne ba adagi NDA na North East kidam ta Manipur kidam ta kayam na emphasis pi kayam important figure di mayam je biro hoji donor department har je donor ministry je Atul Bihari Vajpayee matamda tasengri mayam Congress na kui na palawte mayam je pen tadna akoi Manipur ma sabuna Congress ki wato amoi wato hoji ki yam hairim ne bako kari haitare akoi center sina Manipur bu yeng bide akoi North bu yeng bide neglect obi je akoi je toina hairi bne ba
madu center na fill tawbidna Atal Bihari Vajpayee na fill tawbidna akoigi every department, every ministry of the central government 10% should be allotted to the northeast region. And if any money is have, to the expend to amount of do, madu non-lapsable pool of resources na won't hold up paisado, tamna, we yam sin rabna. Ari matanga donor ministry na won't hold donor ministry laktana, we ashamna yamna attention P in high tare yokanda. Modi na prime minister will take it, young biro kayam attention P Manipur. Manipur gumba akoi pikraba lebak macha asida ko akoi world gi akoi Olympic champion hai tare medal lorpa nupi akoi Mary Kom si MP sit am pirim ne ba adegi hanakta ai maming di kaur ko nupi macha sadaro yema kari ama Padma Shri pirim ne ba sumaina bombila sumaina pi buduna yamne attention pi akoi congress akoi gi ai gi die Icha nupa hai tare mui an doi yam lu tinna mri mana yam na laina neglect to bi kai turi yam hai budi ko mane hai budi ko me yeng isi okay yam chida mantri ma'am toina thar e masaj jam toila me attention pi bagi all visual optics sagadra u bada ma'am loi di ure substance krai no hai pot ne bauji lai si nakan da phami si NPP ni NPP gi position ji krai bau lege da Manipur amasung north east ki oba yamna chawba issue kap ki matang da prime minister na amata palam da ba masida kap se kya moina important ne lokhatari no da Mizoram gi kangbu amana di kap se kari gumba impose of da ga di even akoi India da gi tokne gi potpo la ibne ba seditious potpo la ibne ba sai da prime minister sin Manipur da lakpo matam da amata palam da basi kai do bogi waro ri no NPP gi ko ang tulo ye kep ki wase yam contentious issue ni yam luba delicate wi ba ai icha ju ya jage ke base ka basi Manipur gi prajana pamde atai makha detail yam sira discussion tori yam di sangane ba yam summarily ai har ge ba ka base Manipur gi prajana pamde handak ada Lok Sabha di pass over ko Lok Sabha di capsi pass over tau gram matung da Raj Sabha da madugi pass tau no horak pada oi list di yaure list yaur kan madubu Raj Sabha da table tau na hona ba Raj Sabha da pass tau no hona ba ise all parties lo mo yaw hetare madura koi BJP gi Manipur gi unit ki are even Assam gi unit ki mayam ji hona dra masi table to binu hadna koi gi chief minister Shri N Birena chatna thawoina home ministry da home minister Rajnath Singh da history ni lu yare aduna kap to madu koi gi pass to hidre hojikti madu laughs to gre but aduna adugi matungda BJP gi president Amit Shah gi kero da kapsi matang karagati pukalakni hai ba aduna ma Guwahati hai bani ko Guwahati hai gera ma hai gera oi Guwahati hai bani kap se ai contentious issue ngai yam delicate ni yam sensitive issue ni pangai ba noi de masi Manipur mai sak na insan busi ai ko that we should be very careful about that ai gamda ngak ai gi ba adun kap si gi matang ja lakda akoi gi chief minister Shri Birena magi public statement khangbi ram tro mayam punama ai ada center da mogi national issue na kari gum madu moina pass to goi no hodar su Manipur gi oina close ma happen gani ar ko adu gi hona gani se cd BJP ki state Manipur specific oi ba close ma happen gani hamse but prime minister gi machin makti madu tar madi khwai phagadaw ne NPP de hana lake kap ki matang sida hojik prime minister gi expectation to bi mi se hairam de bi ngai tabdi le to bi mi se kari no masi akoina tasing namaki amuk puthoraki puthor oi drive wa phama ma akoi da tum jingna bam di leiba puthoraki ne du di akoi kaino na haigre amithana haigre question da ipoti chief minister Birena magi haiba mayam di toga masi Manipur di solo ya na haire sida NPP na thadi sai matang ji MPP na di akoi honorable chief minister akoi Sir Birena akoi 11 political party join kano maga semaga member sing selaga masa mak yauna Delhi de selaga masi matang si tawi noi se press taw se khoi khange akhoi party yauri ni masida yam kannam a press tawi aduma taw de habi aroi aduga asai khoi gi BJP gi spokesperson habi gi se yaning mom yawe ba kai noi bu kep is India gi we ba
वाफम हम पुखलको मतमसिदा मणिपुर की पीपल सिंगना पामदे हाइसिदि बीजेपी ने जो खंगे हाइबसि मदि अखोइसु यायबा मणिपुर की बीजेपी दा नतन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अदुगो लैरिबे अखोइ सरकार की मिनिस्टर सिंगसे अमत यादि यानिंगदबो पोए अदुना मरमम ओइरगा अखोइगी नेशनल पीपल पार्टी ओइजर अखोइगी नेशनल पीपल पार्टी ना पामदे हाइबसिगा अखोइगा पुनमिनरगा अकन फोर्स अमा अखोइ तौखिबा अदुना मरमम ओइरगा होय मयामना दे हाइजे आइनै राज्य सभा मेंबर सूदब पुथोपनी नत्रगा पुथोकनदबनी गान अदुमक ओइरगसु अकनबा अखोइगी नॉर्थ ईस्ट की ओइबा अपुनबा शक्ति अमगा लोइनरगा अखोइना मसी फाइट तौवेबा सिदा मणिपुर की स्टेट हजिक सरकार पाइबिरिबा बीजेपी ने लीड तौरिबा ऑनरेबल मिनिस्टर मसामुसे अकनबा रोल अमा लौरगा मायाम चाउन होनगी अदुबावबुदि अखोइ स्टेट की अखोइगी बीजेपी की हजिक हजिक पालिबा सरकार से अखोइना पेंदबदि केमता लेते मरम अदुना अखोइ हजिक फावदि अखोइ सरकार से चटमिनरी अदु मथंगना इलेक्शन लोइर अकांदा करी मुक लाक्प्रा हाइबदुदि अखोइगी अमुक करी लाकद्रा हाइबदुदि मतम मतमदुगी येंगनबदि ताई अखोइ पोजीशन दी लौग्रेना खली एनपीपी की लौग्रे अखोइदी पोजीशन लौग्रे यस उबरक तारगदी अखोइ एलआईडी की टोकने हाइबसिदि अखोइ प्रेसिडेंट ना चाउन फोंगना हाइग्रे अदु इवन हुजिसो अखोइ सरकार से जैदा अखोइ अनिमक थादोक्ति अखोइ कनो अखोइ प्रेसिडेंट अखोइ नेशनल प्रेसिडेंट याउना नेदादा मीटिंग तौनरा अखोइजी बीजेपी की अनिमक कंस्टिट्यूएंसी अनिमक थादोक तारगसु अखोइगिदि इनर थादोक्ट्रे इनर से अखोइ एकदम फुल्ली मोइगै सपोर्ट तौनबा लेमिनबनिना अदुगा आउटर दा अखोइगी थादोगा फ्रेंडली कंटेस्ट तौबाइन हुजि याम फजना बीजेपी सु मोइ कैंपेन अदुम तौरी अखोइगी जो अदुम तौरी तमाइना चथनरी सम रिलेशनशिप टू मेंटेन तौरी कंडीशन अमा थमगा चंगमिनबनि हेमो सेंसिटिव ओइबा इशू नि हाइरिबा सेंसिटिव ओइबा कैप की सेंसिटिव ओइबा इशू नि स्वाइदि रुपा मुन्ना मतम लौना सिगाई मतम जी येंजबने डॉक्टर निमाइचांद लुवांग मिनिट 5 मु ngang म थप्पिरकदो फजना कनो तौसे एनपीपी की पोजीशन हाइरे आई वाखलदि इज ए टोटल डबल टॉक ने हाइबदि मसे थाजनिंगाई सुवोय ओइदि हबो आई श्री बिरेन लाइबक थीबनि हाइबो याई बीजेपी की चीफ मिनिस्टर ओइबसे आई सिंपैथी लैयबो बीजेपी स्पोक्सपर्सन की सु आई मंगोंदा सिंपैथी लैजेयबो कनो सिदि इशू ने अखोइ डिस्टर्ब एरिया की मतांगदा अफसा की मतांगदा कोइ नान हाइजग्रे कमन कंसेंसस का लैगने अब इंडिया की ओइना फरगसु इंडिया की फत्रगसु मणिपुर दा मदुना याम हार्मफुल ओइरक्तागदि अदुगी मतांगदि अखोइ राय अनि सुबि यादेबो अदु हाइ द डबल टॉक ने भाई हाइजेसे बीजेपी की रिफ्लेक्शन अमता लेतेबो कांग्रेस की याम सेंगना हाइरेतना अफसा की मतांगदा अखोइ फॉर द फर्स्ट टाइम एनी पॉलिटिकल पार्टी अमना अखोइ ब्लैक एंड व्हाइट अखोइ की कनो द याव है मैनिफेस्टो द याव है सीएबी के मतांग दसु ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर पाबीरम नत्र अखोइ की कांग्रेस की से they have not come clean on that black and white hujik hape di hairi but prime minister manmohan gi matamda he had called this act draconian and human ohenba dakar tai di hairaga so long asada congress na kai taugi adu so lakcher ki geba अपसागी तो नामु कोना टैकल तौगे सीएबी की तो मांग की तो सीएबी की तो आई मोमेंटम नु मांग दना बा तौजर की गबा डॉक्टर लुवांग की तो आई रेक तौजगे हाइबे वान अना होजिक तो कंटेंशियस इशू नि सी अदुने दाने सिदी मोइना सुम थैदोक थैजिन तौबई वाने चेनिगाई सुलै लेते बा मिचम प्रजा मना अंगांग मना नुपी अंगांग सिदै चम चम जब प्रजा मना उबु फंगे बा सोमदा मालदा दा ngasi मणिपुर दना प्राइम मिनिस्टर न वांगांगे सेम डे दुदा वेस्ट बंगाल दा नत्रगा असम न ngang मतम ददी अखोइनो बो हेक पावर पाई तागदि सीएबी पोस्ट कनी हाइरी नो अदर देन द हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ द बीजेपी पार्टी मोइदी आमनो सो अथॉरिटेरियन ओइबनी मोइदी डिक्टेटोरियल ओइब पोनी हाइनरिम नेबा मोइदी एस हिटलर की टाइप नेबो हाइनरिम ने नाइ अदु मक्ति सिजन नजन निंदे yung adagi औते येंबियो को याम नोनिंग बा मा हाइजगेबा हुजि राज्य सभा की वादो हाय राज्य सभा दि बिजनेस या स्पीकर ओइजरमी को ऑनरेबल डॉक्टर लुवांग जी very seasoned parliamentarian business the yaudna rajya sabha the business the yaudam mabneba listing door baneba no rupo please moi intention du yengbiyo ba intention du yengbiyo ngamagadi pass to ngamagadi na tine moi di lobby tawna mamta banerjee bok tuminna kano tawi haibagi pau phau kai adu mukti verify de tawngam de moi yam kanno honara ba moi di ngamagadi bulldozer ga handakti CAB si rajya sabha da pass tawgi tawram baneba adu please मणिपुर प्रजा सिंह हाइजब ताइको आइसी अपील तौजबई वानी को आई थिंक स्वाइद राहुल गांधी की हाइदि कांग्रेस की रोल जोंति येंबियो फ्लोर मैनेजमेंट क्या फजन तौगी स्वाइद कोई चुया यारो विप चलाइदना लाइक माइंडेड पार्टीज मयाम से कोई शॉट बयाई पिक बयाई कोई मसिंग याम बयाई याम दबयाई
parliamentary democracy da for the first time madu unity ma utlaga Rajya Sabha da block tau hibu du dagi ne ba moina handok hibudi reality de adu ne ba du ko okay adu ne ba adu na ngai ko ai minute ahum ba pha ngai ko da minute am khate pibi lo da ai na fair oi se ba ai marak ta sukta ta cheroi yamna koi han ga tinana mi gan hai bi yam ngai jan ai ni mentor ba oi dai ni ai matam se ai ju se da lai ri ba matam da tau na se ba ai minute am phajana lai ri ba ai se ge ba adu na sida asai ka hatare yamna khoi da yam pang ba khang da ba lai lai so hai ta ba adu gi type ta ga pang ngang da ba di phati ai di national parties ngat ne ba adu na swai da khoi na pam je ba di sensitivity ru pa me ka su kai de ngam ba ya ngam da ba ya adu di ngam da matang su lakani ngam matang su lakani adu prime minister ga lang matam da noi Manipur su yam lang na ne Citizen Amendment Bill se akhoi wakhan namda de akhoi pass tawni tawdu Manipur da di masi yam thina shock pa oye na mayam se sentiments nupi angang tholak tana masi de watho am oire adu hoibta de gadi masi dai kitang di masi da akhoi yengjan ba yaba kari yengjan ge haiba bhaudang di magi thamoi da adu gi nungsiba madu gi prem adu laitra brava asida di prime minister manga rak lai as mantri loin tharai notice nungsi Manipur nungsi manga rak na tini cham rak la su thabak tiam da su udana thabak tiam to ude palak da la ko da khira bane okay thabak tiam to ude double speak tawi aduga akhoi Manipur gi most contentious oba issue sima pick up torom de bji congress ki charges ni double speak ki matang ji da congress ki kari BJP ki da lai ri bsi sometime akhoi ai tare ko territorial integrity ki matang da Nagaland da vote khomba matam da na akhoi gi naga gi interest naga gi unity kano tawni haiba Manipur da na tangai padana territorial integrity ngak do ado handakti sigi issue ji da issue ma pukhar ko da prime minister na akoi da palamba ya ba electoral narrative ta sungaw yaw da basi akoi Manipur gi di amna lu na khanjaba framework agreement ji matang da karin da hairam dre masai matang da Dr. Nimaichand kai hani ngai ko amma loidri na mo hajal se issue mom je issue ji yam ni na ba issue ji yam baduna ba ko masa kep ki do chingong ni bra khara hai double talk hai se ai ga sai hai gre BJP gi di akoi gi BJP president Amit Shah na hai gi ba ai tai kangi ngasi ju prime minister Narendra Modi na kuch bihar dhai roi tai ba live telecast yeng e ba ko ai amukan hai jage CAB have se BJP gi NDA government gi oina national issue amani masi gyan tabiyo achau issue amani haining ji soidna porakani haining ai soidna porak to hai bangamdri ko madu yam lu loe ba adubu prime minister na every time ngasi haide one Manipur lakpada Assam lakpada mafam da na khoi gi all political parties of the jai bi ramgani chief minister ta kwanda Manipur so hallo se toina assure tori one sida ado ngasi ngasi khwai dini phajaba ngasi du opportunity ma mangal li se kari gi mangan banate matam leitaba matam toina hai ka do no toina hai do ga ko ayun to loi gi ne ayun to loi gi ngai ko ne matam leitaba aduga sum toina hai gra poto hanjan mu hai ba hai di kana ko Congress ki de harauni sida prime minister Modi na CAB ga palamadna tauradi vote di kanar ri khalam pe aye ba adu su koi khang tabte ko adu na CAB ki matang se em tha Congress ki stand se hoji puri moi manifesto da hape na re manifesto da hape ko yare hana kari le mi moi stand da Assam ki chief minister uramba Tarun Gogoi na center da CAB channel loina propose torom je document le yaba ko Congress ki stand then so Congress to no less double speak to ya adu ai hairo mi ngone yam kan accuse to su pamte hoji ki CAB se parliament da lok sabha na pass to kanda all political party meeting to gi subject to correction maduda Congress na yade ji hai gi deba pu thokre ba ko DPA to kanda not a single MP atai to se koi Manipur gi MP ani Congress ki or neba madu yaro se waim ta hai deba aduga moi se at least akoi na sa torom badi akoi ju prajan CAB pam de dura CAB sidang pass to bidre de na koi ju khanjaba mim ne ba seng na da akoi ju Rajya Sabha da yam kan na nenam kan da masi pass to go ju ne Manipur ra wa thokni mai cha kan Manipur si akoi gi issue ji ma khalam ne ba national issue ma de ba wa da thawai wan le rim ne ba ko adu main khan kan da par Lok Sabha da
CAB pass to no Congress. Why they boycott? Boycott means this is called indirect support neighbor. Boycott is indirect support. Indirect support neighbor. Okay. Aduna Okay. I think saya tu pun isu mana territorial integrity matang da. Apit pali. Madu kari hai apa bo. Territorial integrity ki framework agreement ki port si hojik almost non issue dong na tawre. Ngasi ki kano sida akoi ki back burner da lai gre. Asi acceptable way bra. Masih acceptable way bo ide bo to kisi yamna rubu issue ne simaso. Khara tumin lai gre ko di phara bne. Taseng bari territorial integrity of Manipur ki Nagagi ko Nagagi integration ki issues hai so kare hobi rai khang bi bra Rupachandra khangam re ba 1963 da Shillong Accord ta 10 point agreement da matamadu ki NSN ki lalobal leader Fijo ormane madu agreement da 10 point agreement da yauri bani Congress matamdu Congress government namadu yaroi haideba we have not yet have we have not yet have sumana mathang lakta 1964 da Indira Gandhi na prime minister obi matamda Manipur gi naga taba area singje sidane ceasefire action tawgrabane Nagaland da ceasefire action tawdo matamadu ra media gi wat kiba TV leitaba cover leitabduna mayamna khangna dabagi kanu tawkidu wane aba ko aduna 1964 da ceasefire agreement je extend tograbane ba 1972 da Congress party da akoi gi naga gi kari haitare group ama political party group ama Congress so matam da Congress party ne pi gi ba agreement adu sum yeng bi oba mathang lakpaduna akoi gi kano gi Manipur gi MP oramba lai gidre akoi gi han sim oramba jang ka sing choi to hoji gi Congress party no riba kari kui ke khangam sai ate te cho koi party le mi shoram be naga gi MLA mayam se soi toraga koi support to isi pi gra bane ba sida Congress ki wa BJP ki wa to ki je ba ko sigi issue si yamna complicated oi ba issue mathang chalapuni hojik ti akoi Bharat sarkar na hai tare Modi go mene NDA ne hek parab ka sigi issue si khara naga gi issue si lotion be yagat rai na framework agreement du lokol bari hojik tu min le gre na do bakha lagtre min le gre su ground di ngarang na handa ground di uji le ri NEIDP ki candidate amana accused to bani particular framework agreement yaw ba khulai pai ba amana vote common de eba ki port in the ground reality da hoji akoi chamam na ba mayam lai ri ba NDA government ne lakpa matam da one of the promises in the northeast si naga gi issue loisan gani ha ne ba ngasi electoral process horpa matung jida issue matu oidana ngasi leba si yaning bra Hemochandra Se rupa masidi shloi loi nairoi ko koi yam stand yam clear oi gre tarun gogoi gi wari adu da honorable koi Dr. Nimaichand Luwang se for the major part of his political career Congress le rami adu ai chacha roi adu ai CAB gi ya haijar roi ba kana de basi yam na ngang na gre ba sida ai di masida further ngang na ning dre ba ka sida yam dichotomy pa lai ra jani tarun gogoi gi kari ye tu tolga side track to no wal toxic current situation is the wali samna se ba CAB gi sidi akoi gi maithak da lai po chidi INP gi kari gi recent politics is dynamic oi ba pot ngata ne ba sei kun muki mamang gi wali gi tu tok se ba hujik pongong sana INP gi matang da kaya rak akoi da sida wa gi ba Manipur production bill gi wali lakpa adigi akoi gi unrest me am lakpa da CAB amuk sida thomjil lak ne ba maithak ta gi aijen bu ne ba adu da gi tong na pani ai swai da CAB gi de swai da dum biram pi ge nong matam ma lok sabha gi election ga loiraga gyan ta nong phajada ai pung manga ra keno masida debate tong se akoi ju invite to biro Dr. Luwang bu ju ko biyo live question di BJP na sarkar ek panba khudingi Atal Bihari Vajpayee lai oi gaba Atal Bihari Vajpayee ku yam respect to statesman ni ko moi ge level di tongan moni Modi oi gi moi ge yeng di haining de ba madui wa du tok se ba kari gi damak ta no ba BJP na panba khuding mak te gi ningsing menang mani territorial limit samok lok thui ningsing bi bra Manipur da wathok oi na mi si gi mayam territorial limits lok thui na irang thok ne assembly ba mai chak rin ne ba it happened during BJP's time adigi handak taw muiwa mu thajal lakani na mu taw de ine sina am gi akoi Manipur gi interest ki matang do ita di BJP gi sensitivity sidi from years and insensitive oiba moi gi ngasai gi bichar dhara do ya thuruk macha me am sidi sugai raga thuruk macha ma je hingan dabi akoi gi keno sina impose to buni haibu gi adugi wakhan ne ba adugi lan ne ba problem se Manipur da lai ba poti aduna yeng view ko framework agreement
डॉक्टर लुवांग ने हाईबीरी ए सिका तुमिन लेरिसे फरिमनी तुमिन लेब नतेने सिदि बोम की अखोई बोम अचाउब टाइम बोम अमा मसिदा फ्यूज दुदा मई सि चूरगा थम्मीबनीने अखोई क्या वागे बंगसी आई आंगनी ना इम्पैक्ट हाइनबे कोनगी मतंदा हुजिक बन ब्लॉकेट फरे सी मयामना ओपनली ngangnarब नत्रो बीजेपी सी कनागा यानरी बीजेपी का कनागा चमिनरी अदो तादि बन ब्लॉकेट सी मनुंग मैनेज तौरब्रा हाइबगी क्वेश्चन बाई दि हाइजर को मदुदा मदुबा रूपना मसी इशू जी रेज तौग्रबनेबा अदो आइना हाइजनिंगिदि येंबियो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हाइरसी करिगिनो फ्रेम असेमना ट्रांसपेरेंट होइबा यामना फबा मयामगी प्राइम मिनिस्टर अदिगी भारत की यामना नुंगसिबा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नसी मा मफम कुदिमक्ता केनो पॉपुलर होई हाइरी व्हाई इज हाइडिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से करिनो अखोई मणिपुर मदुन अखोई इफेक्ट तौने लौरी एने से नायंग सिदा नुंती की वारी सानरी असोमदा माना सिदा साल इनबीदना चा थकमिनदना मुइबागा वारी सानमिनदना तौरी अखोई दि सोइयबा अदो इतादि सिउमा मतंगदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से करिनो हाइबदा रूपोना हाइबिरिदुदा आइदि 100% यानिंगेबा कइगुम सिउमबा याम थीना मणिपुर की भाग्य विधाता लेपकदोबा मसिदा अखोइदा अनरेस्ट लेबा चिंगनबा लेबा मयाम से प्राइम मिनिस्टर गुम हम लाको मतमदा मसिदी स्वाइदा प्राइम मिनिस्टर दो बीजेपी की प्रेसिडेंट होई लागनी बीजेपी लीडर होइना हाइबि यारोयबा अनी जी खाइदोंनबा यारोयबा प्राइम मिनिस्टर सु ओइरिबनेबा अदो माकी इनिशिएटिव मखादा तौबनी फ्रेमवर्क अदुसु फ्रेमवर्क कनाम तानम नते माना करी नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन की टाइप ता नोंग मुइवादु कौदगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तौसे आय नागा सिंह बुसुमा अममबद थम्मी मैतै सिंह बुदा अममबद थम्मी मणिपुर बुसु अममबद थम्मी करिनो ज्ञान तादि ओके फाइन अदुना तापदी मसिदिबा मणिपुर की ओइना दिबा बीजेपी की वासिदिबा ओके एनपीपी मु थिंगनजरके एनपीपी जी अखोई होजिक इशू अमा जुंग पुथरे अखोगी नेशनल पार्टी अमगा चमिनरिबनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नी अदुबु इशू खरदा अखोई बीजेपी का चमिनरी नि हाइबने सहीदा इशू सिदा अमदी कैप की पोस्ट नि पुथोखरे होजिक अखोई कांग्रेस ने पुथोको आईएलपी की मतंगदा अखोई मणिपुर इरांग फजना हौरगा इवन सिजु अगेन अखोई असेंबली फमदना असेंबली दगी अखोई बिल पास तौदना अखोई हुजि प्रेसिडेंट की लेरी सिगी मतंगदा वाफम अमत्ता सोमगी एलाइना हाइतारे एनपीपी की एलाइना ngangamdabasida adum yabirabra natraga reservation leibra सिगी मतंगसिदी अखोइना अखोइगी हुजि पार्टी अखोइ डेमोक्रेटिक अलायंस ने मोइ ग्रुप अमा सेमे अखोइ गसाय हानगी केप की मतंगदा सेमी पार्टी सिना हाइ अलायंस सि अखोइ पार्टी याउरी हुजि एनआईडीपी तोखरे अदुगा मोइ अमानी तोखर मतुंग द अखोइ पार्टी खर लेहौरी सिना हुजि मक्से कुइद्री हप्ता अमानी की ममांग हप्ता अनिबु फारमगिरोय ममांग द हुजि की मणिपुर प्रोटेक्शन बिल की से सिगी मतंग दिल्ली दे चलगा मोइ परसु तवे याम कन दौरी सिगी सु जिकी पालिब सरकार सिजु मसिदे यामना इंटरेस्ट लैरी मरमदी अखोइ जी आईएलपी की प्रॉब्लम लैरी अदे हुजि प्रॉब्लम इशू ओइजे अखोइ द लाइजे मैतै सिंगी सु ट्राइब अमुक तानसलई अदगी तोंगान इशू मयाम से लाकसिना मरम ओइरगा अखोइ की इंडिजिनस पीपल सिंग जी मांगिद्रा हाइबगी वाखन सेदा मसाय अखोइने याम कन तालिसि बिल प्रोटेक्शन बिल से सिमा पास तौ ngam आज प्रेसिडेंट लेरिसी एसएन पीबी तारगदी असिना खरा खसाफगद्रा हायरगा अखोइ अदुगी सु याम कन्ना अखोइ जंजन भोना जरिबनी तबो करि हानिंगी अखोइगी पलहनिंगम बाहाय तारेको जेसीएलपीएस अखोइ मी म्याम नते आइ सा हाइजगरे पनबगी वादी याम यागरे बको मतमसु फंगिरे मम्मेबा पलंबा म्याम सु लेरे अदुसु अखोइ लेनरक्सी अदुगा पलमदबसे हाना इन सुम पुथोक वानी कइबदा पलमदबसिनी अखोइगी पार्टी की साइड की जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ना यामने अब पंडियारी जे लॉन्ग स्टैंडिंग इशू मयाम मसागी खुदम मोइना सोल्यूशन तो बदी दका ताद्रा सिनी सोल्यूशन गी दी दम गवर्नमेंट हम लेबिना गवर्नमेंट दम सोल्यूशन तौनो होनरी ना मसागी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की द हायरजी को फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग सिददी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ना हाई गिबददी आइगी टोटली डिफरेंट मणिपुर दा ngasi नागा इंटीग्रेशन की मूवमेंट से कांग्रेस ना मरुगी मरु हुलंबने अब अदु तुसे मोइना लोशन मगमदब दो एनडीए गवर्नमेंट लोशन होनरपने अब मदुगी होनरप कांदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतम से लाव कांदा मणिपुर प्रजा की अवाब मैम से प्रेशर अकोई हुजिक से गवर्नमेंट लेरे को गवर्नमेंट ने कन्ना प्रेशर तौदना हाइना कोन तौबिजा एश्योरेंस ती सिंपल एश्योरेंस ती मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी असोपम त लेहल्लोय हाइबनेबा मधुदा अदुई मखादा होय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोक्तरी करी हाइबदरा मधुगी दी अखोई की सिक्योरिटी रीजन ने मधुदी अदुगी हम चावब डॉक्यूमेंट अमा पब्लिक ओई दुदी मधुदी धर्म नत्रे
ai madumati hayan ning deba a mature political party adu haibum thokte maram di sigi issue di mamang di congress paling di num chathara bane ba ko gi peace talk to ri se aduna madugum pota framework agreement kari iri kholi yenge adu di ai di haibum the marum khatang mature statement hoide na ai lojage ba ko samlamna hara bada hoji central government gi NDA government na koi manipur prajada thaja piri se naga issue se loisolak batamda Manipur ki territorial integrity asopom te le loi Manipur praja na yada ba poram ta tauroi have se city assurance ne ba adu agree adu ki assurance lei mayam thoina adu ra khoi singna ninga lete adu gum badu da ai seng na ge let me be very frank asom ki other side of the group fighter de moina pami di amani do moina pami po de khoi supam pam dam ne ba adu ne agreement am porok na horab da karam ba formula lei ai rup isawok chalam madran khale akoi ki intellectual mayam akoi manipur ki social civil society ki mayam ju kau dna loina tanar ban tro karam ba acceptable loini karam ba woiroi hai ba chingbal loina tanar ban ba aduna framework agreement no tang da manipur prajana nadra congress ku ba party na yamna chingna na vote maya da ngang bse manipur praja injan bani mai chu bani nei logane ba aduna sigi matang da di manipur prajana question la idi ki framework manung da ojiki tamona habi ki bedu kari yauri ge du hangbaji sensitive oi habani by that argument hai tare ko adu framework itself se framework enter to we have report se masi maksu haidu omdana manung da ground to sum tawlem di mem khangaroi adu at one point in time the framework agreement say it became a political plank for BJP ado hojik another election year lag matamda madugi poloyama purpam thoktra haibu poloi purpose batam changani yamna aruba pone araiba pone teba asomna taliba demand ru khangbira mane as a journalist khangamane ba akhoi ju khange ba madu mayam mangda haidok pa yada wane ba moina si tali khole ju hek haidok pa si ju phajada bu posu yam leiri ba maram di moina du tale di manipur hek irang tawdo khokra asina sing mu to honing da ba aduna adugo potri yam detail da khanna khona bu di madu aidi maram cha da bran khali ai ju haining de ai su loin khangu bu sunate tawbudu siri summary da naga issue je problem je lotion ba pami hai baduni what groups so central government ju ya ba asomna su yare lotion ji lotion du ki formula kamai lotion ne du di koi manipur ki akhang ai mayam ta na ba yauri koi budi ko birakte aduna manipur ki prajana pam da poram ta tauroi have je this is a assurance okay so the break macham ta logjage but koi break ki matung da hojik hairam da ba mayam gi amadi khanare hairam ba mayam du haifetang ai close by close kari du hapeng chatla kanji da karai bhauba yaningi natraga yaningde habuduma koi break ki matung da soine laksage ado hojigona di koi break macham tawjage but stay with us we are coming back with the agenda Manipur ngasi ki agenda da leribasi PM Modi ki visit ki impact ni keep on. Welcome back adumna yengbiri si impact news ni aduga akoi ki program na agenda Manipur ni Prime Minister Modi minute kunga khara henna akoi hapta kangji bungda praja miyam da handak ki lagliba tarate sumba election ga mailena na BJP ki oiba wafum khara thamame wafum ji matang da yaurum da ba chithau ba khara khoi break ki mangda ne gre adu mana ngangam ba mayam mana hairam ba mayam khara khoi lokho jarga ngun ne jage khoi amba da Hemochandra Prime Minister Modi na telbuju ten mana hairami bisi yamna impact leba wa mairame ma haije for the first time in the history of democratic India haitare ko akoi praja miyamna opposition ki mayok ta lerek paje handa kisne ahan bani haujiksi the people are with the government aya matam da lemisi media de khangde amadi khangde government ji akoi khara critical on yengi haujikti opposition ki mayok ta praja miyam ji loi lere sini aduga punjal laga Modi loktho oidna tawri base masi mana haibo waisi mainstream media da sai ngasi Manipur da sai misi maha milawat haibo potine I am highly adulterated group amana yamna fajana ahogi perform toriba sarkar ama chingdaningi haibani kari haninge rupa ai second tala khatang di lojage ko ja fair hoina manga sai du da kitang nungai taw du ya hore okay sai du da sai madu second tala di lo roi ngasai gi akhui lobi hoi dum ke to sar mature hoina ma hai gre ba madu hai ning de
सभी न मानोंगनबो तानिको मदुइदा अदि बीजेपी गुमना कोइदा इमेच्योर ओइ गाइना अदिगी गाइना तौरक लंग अदोमदा लंगजनगुमसी लेट अस यूज गुड लैंग्वेज अदुगा अखोइसु यामना नागागी सोल्यूशन पामी अखोइ शांति पामी अप्रोच टुगी वादनी आइना हाइजे अप्रोच मोइने अप्रोच लोको मतम जदि मैपोक लांपोक से थोइ हाइबनिदा अदु अखोइना कांग्रेस ना सही असुक चा क्या तो मतम दि वी हैव बीन एबल टू मैनेज अखोइना मैनेज तौबना हेन हाइब्रा बीजेपी ने हेन मैनेज तौबना हाइब्रा दु लेट अस लीव इट टू द पब्लिक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मसी अमुक डिबेट से अमुक सोमदा अमुक स्टेट तौजरा अगेन अखोइना हुजिक फाइट तौरिसु अदु नि हुजिक इंस्टीट्यूशन में आमोइ थुगाइदा मोदी नदी असुजिक से ओपोजिशन में आमोइ पुल्ले मीडिया सो अखोइगी ओइरे अदगी हुजिक फॉर द फर्स्ट टाइम अखोइ मा हाइसे रुपा अदु नत्रो फॉर द फर्स्ट टाइम अखोइगी अखोइना हाइरिबो वॉइस सी यानिंग एक सिनेबा सिस्टम से लोइ थुगाइरकपुदुनेबो अखोइना कीरे इदि हुजिक मीडिया कीरे अदगी नान जज की जुडिशियल सिस्टम द लाइबा देन में हम लाइबा मयाम की वाली लैरे आरबीआई की इंस्टीट्यूशन यू नो अंडर थ्रेट प्लानिंग कमीशन मुथल इमनी असai वाली में हम कोई असai की याम लैग्रे बस मदुदी मतम लौननबनी इंस्टीट्यूशन में हम थुगाइरकपगी सिस्टम अमा किरकपगी डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ केनोम द लाकपा इंडिया की कोई मल्टी कोई एथनिक यामना फजबा कोई फेडरलिज्म की कंसेप्ट हाइतारे अखोइना ngasi चाउजरी मैतै मचा मोइना मणिपुरी मचा मोइना नागा मोइना कुकी मोइना मैतै पांगल मोइना नुपी मोइना नुपा मोइना अदुगी मदुगी इथोस टू द हिंगा कान भारत असि मदुदा हिंजबनेबा हिंदू चतपा जे आइना गौर चलिबा आइने हेना आइगोंदगी हेना मोदीना हिंदू ओइ हाइबगी वाफम द नत्तेबा वाफम दी अखोइना ओइरिबा हिंदू ओइजरिबदो मदुदा इम्पिंज तौदबा मणिपुर सु अखोइ याम पिक्चर लगसु एमपी अनि खतम पी तागसु अखोइ यामना तोमथिन नोइना अखोइगी वाखन दो एक्सप्रेस तौगे हिंबदुनेबा अदो मोदी नो जाइसिदी मदुगु मयामदो सुग्या यारोय आइना हाइरिबसिना gospel truth ni kariguma aina haisida aina masi si kolom amubse kolom angobni haitade angobni hayu harakadori adna masi gi trend sine manipur gi akoi I to mo chuna daba ngasai haijaiba sei sakpa horakpa adigi ngasai gi aina haijaiba trend hoi ngasai gi amta yengbiu ko ngasai ai yam pick pa example ama ai pizage ba ngasai kai yam thagat khre an army led by lion gaina nongsani gaina nongsa gaina ai phaniam su ai su na hoina yam angang hoina hai tare ka luang hoi ma ngi matung ilaga khoi si ran ti su phana kuire ba chai kuma ku to ai votare lagle pa abne ba ada ngasi ai kananom ta se Rahul Gandhi lakne hai ro even prime minister lakne ro as nongsa gi macha gaina to na sida adigi अखोई मैम सिना करी यावनी ओके अदुगुम्बगी पोटो तौरिगनो आई हाना नते भाई की कनो मोदी की स्पीच ता कंसंट्रेट तौसी भाई की तो लाकदोइने से याम नुंगाइनेबा से याव मयाम सोंजेबा मयाम से पुंझलगदी अकनबो ओइरकनेबा अदि लायन मोइना नोंसानी हाइदो नोंसादुना मी चाबा होगलादिबा मी चाबा होगलादि ओके लेट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच द स्टिक तौसी एनपीपी एलाई नि हौजिक मोदी ना हाइरमिमना ओपोजिशन जी की मायोक्ता प्रजा मियाम से लेरे मयाम लोइनमक अखोइगी मोदी से सपोर्ट तौरे है ऑन द अदर हैंड कांग्रेस ना हाइरिसी डिक्टेटोरियल अप्रोच नि हाइरिमनि लोइनमक इंस्टीट्यूशन थुगाइरे इंस्टीट्यूट थुगाइबा political party ma support tawribra natraga praja na pamba sarkar ma support tawribra karamba makhan gi matang da di aina muk yam phajana haining si pali ba sarkar dugi haibadi makhoi gi ju manifesto mom loi leije agenda mom leije adugi matung ina work sing se tawrakpani na akhoi congress sin hai si planning commission class tawi kholi si khara dum yawe ko sidi लाइरिबा सरकार सिना करम मवंग फगदगे अखोइना चटकदोरिबा लंबी से डिफरेंट वे लोइन चटनरकदोइनी तवदबो प्रजा के इंटरेस्ट अइना मनिंगोम दे चलकपे याय अमना ममांगोम दे चलकपे याय करमना शॉर्टेज रूट ओइगनी नत्रा करमना स्मूथ रूट अयनी हाबिसि येंगा कांदा पालिबा सरकार सिंग मायोन जी ओलकपनेबा अना मसे दि स्क्वाश ने लौदेबा क्वास तौने लौदेबा मसे हेन फबा मागे अमरोमदा पुसन प्लानिंग कमीशन गाजे अखोइसु प्लानिंग कमीशन चले ऑफिसर लेरिङैदा थोइदोंना मदना याम रिजल्ट पुरक्तना प्लानिंग कमीशन दा करोड़ अदुक याहौरे गायगा मणिपुर यारक्प्राइदि नो प्लानिंग की चेयरमैन रुमान तौनिंगम तौनि स्वाइदा करोड़ अदुक यारे गाइसे अखोइन वासे सेमगा पावर पॉइंट गा पुथो तौसे केसु याब नति सुमाइना लेबसिना इवन अखोइ बावबा खनगी मसी खितंग चेंज हो फबरा गाइसे दो मोदी की अखोइ बीजेपी की एनडीए हाइबे तारे को अखोइसु पार्टनर अमा ओरिमनिना मसे संगजलंग मतंदा
afaba lambi amada we amada sasi hadi hanagi amanba phiji loktoga ahanba phi ama setlaga chatpa matam duna hena phajagadra hena smooth oigadra natraga lambi si smooth oina semaga chatpana phabra sidi hana leina potu khoi sum chatkadabni haibadi ai haiban man thokani awon balak pasida afaba oiragadi aikoi gidi party gidi miyamgi interest afaba lambi du da chatpado khoi ne na pami adna hujik chaliba hujik paliba khoi Manipur state ki government aduga sarkar leiriba sida khoi thoidone yam kanna khoi mami taba phattaba uba leittabani na corruption adu da mayam am hainari ko adu hujik grade 3 gi interview ma to bhaw written da loisalai sigo mayam la ko sa khoi na masida khoi na sarkar sida khoi si yaw sina khoi na miyam gi interest miyam gi afaba purak pada khar yaw gadra phagadra in khala khoi tum punminari bani du laiba isudui matungina ai ngasai ju panjagre isudugi matungina kari torpa yage praja gi mangna torodi akhoi ke doi lei doino akhoi yam keno to busuna te akhoi gi north east ki interest yamna ena north east interest ne akhoi na wak tori se doi boidi akhoi ngak ta tamjaba ngamoi do ba even sak thongla sa matam da si ngak sak thong ya ponti mayam am yauri dondi madugi puthokadori mayam dugi puthokadoi ba company sing yo leiba mayam do khoi loi punba tabani na akhoi thanna lepaga akhoi gi Manipur sembadi ngamoi do bani na north east sembadi ngamoi do na khoi na karambada hena sangaga kari ni hena phagedagi habista lepada koina sai parties ta pungi biwan isam samna BJP na tawsi yaningi except for the support am pange tawo ke no anyway adu taboni mai akoi democracy da opposition strong opposition ji yam healthy weba akoi democracy du gi mami ni hai ne adu hojik la ibasi ngasai prime minister na hairami ji opposition haibasi praja miyam na asi koi tan bagi mong ne ba ekta hojiki ba opposition ji hojik yadra ba ekta hojik congress mukta haram badagi hojik pura opposition ji milawat ganbandana na akoi coining framing di am phajari hai akoi kano se akoi chaukidar mai bhi chaukidar hu horen law bagi adu ta jara ke opposition ji decimate to hai tare ko ado congress na accused to is structural destruction of democratic institute hai bane ba masigi mamira natraga prajana really opposition ji yadrabra hojiki opposition haitare ko yame madugi makuk websina congress party haitare adagi ate UP da Achilles Jadhav Mayapati ko West Bengal ki Mamata Banerjee yam kan thawai aur jiboba adagi koi ki Tamil Andhra Pradesh ki Chandrababu Naidu Tamil Nadu re Stalin adagi Karnataka ta akoi ki Kumaraswamy HD Devi ko moi chine ba ko loi punjan ba chine akoi BJP ki hardi parliamentary democracy da we want a strong opposition handaki hogi ba 16 parliament da opposition se was very weak Congress party je hana chahi kaya chahi yankai upuji sakar pairamba prime minister matang oiler mado moji 44 khaktan ka harabne ba they did not get even the status of the leader of the opposition pangidra bane ba sina yam suan gar bane ba sum sona la podra mayam ji punjal laga moi oji opposition jingi slogan one agenda moi agenda je Modi hatau sini ba Modi prime minister wen ganu khaktane ba Modi prime minister Wendra Ganda kanana mahut lay moi puthok ngam de ba adana gen son garba amaga contradiction Mahagathbandhan habani akoi gi Modi na sinai ba maha milawat se pangui guidri sinai se haidi man min tori se yamna kan to wi handani yengwi wasunte haidi moi masen je amaga punba yanati ba ngasi mak UP do ramane Mayapati ka Achilles ka rally tawi adura Mayapati na ngangi se Rahul Gandhi gi naya scheme se si ma criticize tawi ba Congress party buju criticize tawi ba adagi moi gi lep shawn ne ko moi da adu budi same case to BJP de usi NPP phami nare bisina kap ki matang da du tawi adu moi gi Gathbandhan ne se moi gi alliance hai tare ko alliance yam farm with de ba alliance yam farm with de aduna moi gi alliance na Modi thengna ba
ngambagi handaki election sida ngambai shakti do yamna solle ne loading eba aduna Modi ki popularity sine no no ge sum hen kale ba adu ubiram gani ai ngarang lan hala ai India to the lakpane popularity of Modi and the popularity of Rahul Gandhi yem kada Modi ki popularity na about 60% leyeba Rahul Gandhi ki na about 35% leyeba atai dei mayam di par high ko Rahul Gandhi si prime minister wini nama project ori bani na madure survey ta du leyeba aduna hujiki leribo opposition mayam se yamna sole aduna hujiki khoi ki Modi ki popularity se asuki matik wangkhal eba aduna ni ngasagi hariba mogi Modi na hariba praja se mase karuga opposition ki against lai Modi ki favor lai je adune ba hari je aduna mogi agenda chamna da hujiki opposition mayam se moi ki badi kari hangorani Modi si ki bu lore chum yeng bada kayam ki rage bu ayu nga ko loi ki ke kayam ki rage bo ba ngarang lan hala ahing ngarang ahing urama ne akoi gi Madhya Pradesh ki chief minister kari yanui do chief minister do Madhya Pradesh ko Kamalnath ki mari mata da id na ret tawre hadna tawre ba ading na sing ngarang hi kari ya akoi gi Christian Michel Augusta helicopter Westland ki adugi ngatang mana puthoraktuna ko mana puthoro mai diary iri mayam do atai di haro lali chumi di haro mai diary iri se AP term mayam do term mayam se AP adu FAM adagi Mrs Gandhi was my very close friend family to mari line kaur ko aduna singba ari RG gaina sum tholok pasida moi se mathang chakhala trais to ki badaba kanu gi Karnataka ki chief minister Kumar Swami bo complaint to ra bani ke election commission ni khola bani ne sumaina koi vote matang ji vote maya se mai to bi aduna ki badal loira bani apa ki badal kari hangorani Modi ki badal opposition mayam ji loira bani aduna Modi ne sum to khol se Vijay Mallya ki property sumne attest ho ko yung view ko adagi Nirav Modi ever ke no dugi property de sida mayum bau thukai kre dana lupa karor lising gi ta Nirav Modi ki pharan UK lai gre sumaina mathang tor ko da Congress ki leader sing je ta sing Modi ki bid loi ra bane ab moi che Modi thing of the lar na Modi masa kari la ka ge che khang na tor pai ai na kar do hoji ki la ngako aduna Modi na popular oi bidi Bharata kanam tung berhenti Modi ki popularity che Pulwama da CRPF ni fu har ki berungta bala kota helicopter yar kamna yar force kap thab ngami ne ba ko ada koi mani praja nahi ne ba praja na mahine utaya ba America na Bin Laden phab maina na adu mak tawr bane ba Pakistan no Modi na Modi ki popularity ni is kaino nate hoi gi Congress ama sumagi kai haitare ko opposition mayam na masana langjeram ba khoi gi pap mayam du phongtorok tre bi ki bi kaino ni hai ji kai ho ya ni rupa ai di tasena rupa da jukal wala ure na sidi Dr. Uncle Luwang nang gusto mo dia dum free hand na dum people di lay senior citizen kaso kay no problem adu di ai respect to ya dai uncle na nami matam dum dai you will get your time you will get your time kaso kay adum kaktat pi ai matam kaktat pi dai kai ta mind to de adu ai yaning mam di lay Modi gi da yaning mam tang di lay ngasi Modi gi da yaning base mahang na Manipur ki BJP me am ji pajana ki hale sim de ai yaning Dr. Nimaichand Luwang guys mo da hai personally hai bani ko as ka dai mai sing chang da ba ma gi wakan ga si independence am lai ba mo ngi ko ni yingning ba pi se mi se handak BJP da yaw de poloi di loi re poloi di milawat di sai gi man ga ngai se kana lai na Modi ga si ek to ma di mi ga thagat pe kya thagat ta bane ba ai kama akoi na so du da ma gi keno si akoi su madu da mai ti al pi se du lai bane ba ngasi ngasai Modi gi BJP ki language ga se ma su ngang khale mo se akoi ga na bu di kara bu akoi di kara change so ya en lo ya mo da han no chai um da am su la ni mo just milawat kain to ko se asma na ga se ngang khale ba Modi na chadi lai tre ga na ba as if asma do hai da dia ya haining re aduna uji lai ba pot si de ba maha milawat akoi gi gatbandhan
adagi Mayawati na kari hairi akhoi masen yani yani de gai dudi rupa tosi finance minister ba deputy CM na som na kari hairi iche Satyabati hogi party na kari hairi adu masidi adum politics ki matam gi adum masidi issue based da lakane ba aduga ngasai gi sacrosanct भारत की करोड़ कोई बिलियन नमा योगसला को किनो से मोदी नत्रदी लेते गा गुंबा सी कंसेप्ट अदगी स्वाइदा मांग सिदा करी महा मिलावट सिदा तौरिबा खोली मैम से मागा कंपेयर तो दो लेते गा हाइब सिदियाबा लेट द कंट्री डिसाइड मे तांग कुलुम दो कोई कुइब नत्रे मदुदी अकोइना सिदा डॉक्टर लुवांग ना नत्रा आइना नत्रा चेना नत्रगा अकोई की एग्जिट पोल अदगी मैम मीडिया की मैम दुना हाइब न चटपोतेबा कयामा इंडिया शाइनिंग क्या तौरे अटल बिहारी वाजपेयी की मतमदा वोट पाउ ngangkhalimbidana silchar to saurashtra india shining adu ada यागी दुदी चई तरा कोई पाले दुनेवा अदा लेट अदवाई दिदी कंट्री से इंडिया सिदी अदु हाइरो गदी यामना मेच्योर ब डेमोक्रेसी नि अदवाई दिदी स्वाई द याम काइन भविष्यवाणी तौदन कोतना साइगा लावरिबा कोइना कारे मोइदी रिटर्निंग ऑफिसर के तका लेते मोइदी मसाना अदु नसाई लाव कोइदी कारे लाव है अते होय हाइबने हाइबजिदा सम अचुंब खरा हाइतारे को दैट महागठबंधन की अखोई प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट होय हाइबुदे हरकनी अखोई डेमोक्रेसी चटपनी अखोई मयामना खल्लगा खनगदौनी है बट प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट नत्रगसु एटलीस्ट सम लीडर अमा अनि को अमा भाव अखोई जुमिन दौरोय अमा अनि भावबदी दीज आर द पीपल whom we might को आइदी डेमोक्रेटिक प्रोसेस रूपा करी लेगे ने अखोई सिदा आई वाखल ददी सैदा आम आदमी पार्टी के दिल्ली दा हेक चमिन बद गाय कनो तो अदवाई दा अखोइना एक्सपेक्ट तौजबा अखोइना पामजबा अदगी मयामना पामबा अखोइगी थेंगनबदा बीजेपी सोमदा चौबा अकनबा इनकम्बेंट गवर्नमेंट नि अदवाई दा दुदा खरा अखोइना सु पामजबा नत्रगा मयामना सु एक्सपेक्ट तो पोट खरा दा अदवाई दा मरै येतपने पै येलोय अदवाई दा हेक्ता आई येत या इशू दी बीजेपी खंगन कंग्रीजे से ग्रैंड ऑल पार्टी कांग्रेस नो अदवाई दा परसेप्शन दी आई खेनै we don't lack leadership india city Devi Gowda na prime minister oigrimni prime minister the institution dugi wani mi du nati prime minister oi bai sitting as ai Devi Gowda na prime minister oi yaugi Shri Manmohan Singh yam soft spoken oina me am hainai du chai tara without india gi to liberalization ngasi license ra lok thoi ko to adu wa di ko na akoina credit law ne nong chai rakane moina aduna स्वाइदा आइगी परसेप्शन की वानी वाखन की वानी डॉक्टर लुवांग होगी परसेप्शन अमल लइबे आइ मोइगी मोदी सेंट्रिक मोइगी वन मैन वन मोनोलिथ अदुमदा कोई बिलीव तौदे सेम थिंग अदुगी पोतु नोजु हाइ राहुल मोनोलिथ राहुल इज द सेंट्रिक कोई दुनी राहुल की दम कनो जे please don't put words in my mouth rupo akoi Rahul Gandhi na aina prime minister aina tradi prime minister oina ba natte natra congress na akoi di loina ma akoi di Rahul Gandhi na tradi akoi keno haiba leite inclusive oi bane akoi gi di akoi pullaga ngasi laiba akoi gi kai ta de india da laiba akoi gi systematic akoi gi failure ngai sa haija democratic keno gi fabric ama basic akoi gi constitution akoi gi basic structure में हम कायरे इबा मसी की पॉलिटी ऐसे मसी रिस्टोर टॉक्स है नहीं मधु की रिस्टोर टॉक में तमदा we are ready to take everybody in अदवाई द टीचर सर्टिफिकेट का कोई पुलक कुछ याद ना इशू दसु मानना ना अभी लोशन लग पता इचे दम तंग दिहाय होगे इचे से आई मरे इदी तोनिंग दबने दो इचे ददी मरे तंग दी तो होता रे नसा इचे से यामना ऑफिसर हम होइंगे दी यामना द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफिसर्स और मनी मा होजी पॉलिटिकल अवतार हम द लाए अदु ngасai प्लानिंग कमीशन की मतंग दगा हाइबदो बीजेपी दगा एक द ब्लेटेंटली मिचंग चंग चंग निंगदे दी मादी नते आई हाइजर खिगेबा इचे ना कगो ऑफिसर का ओइदम दगदी पाबा मा प्लानिंग कमीशन मीटिंग यावदिमनेबा कदा हाइदगी प्लानिंग कमीशन थुगाइ रखपा हाइबसे रुपा प्लीज नो स्टेट फाइनेंसिंग टेबल इचे ने खंगिबनी स्पेशल कैटेगरी की स्टेट हाइबसे कोई पिक खबर त्रिपुरा गुंबा मणिपुर गुंबा असम दी पनबु पल्लरोइबा मिजोराम मेघालय आई कोई नि कदाइदगी चादोइनोबा मोइना पिरक्त्रगदी अदु मुथक्की हाइबनी अदु मुथद्दिबदो नति इचेना हाइबे यायबा मसे अनो अनोबा गवर्नमेंट नि अनो पॉलिसी नि अदुने फरक पसु ओइसनो दु फरक पै लंबी लैतेबा बिकॉज़ जीएसटी की को नांग उपन ना हाइबीबदो आई जीएसटी कमिश्नर दे हंगेबा जीएसटी की छे अखोइ ओनली 200 करोड़ मुक्तनेबा 200 करोड़ कदु दो दिकेबा हाइ रिसोर्स अम द पिरोइदोरी अखोइ चरा हेंदोरबनी अखोइ तोलो फंगलोइदोबनी अदुना अदुगी सिस्टम मयामदो इंडिया की वारी मुक्तोकिसे इंडिया की भारत माता से हम फरबा इंडिया से हम फरबा पुलवामा दा दु तोरबा अखोइ मणिपुर सीरदी मणिपुर चा हेलदी
ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯒꯦ Okay. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯆꯦꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ NPPꯒꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯅꯕꯨ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯌꯥꯔꯗꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯗ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯊꯣꯛ ꯇꯧꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯩꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯨꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ स्पेशल कैटेगरी है ना पिरंबा स्पेशल कैटेगरी मथत्पसिदी प्लानिंग कमीशन नत्रगा अमन नते माय अखोइदगी स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड तौबा स्टेट गवर्नमेंट हाना पिरमेबा कनोसे अखोइगी मणिपुर की असोइबसी यम लैयबा अखोइना टेबल द वाक तौगी मतम मतम खरा आइदी अखोइ कनो तौरगसु को मतम दुदा अखोइना अखोइजी स्टेटस से पी दबा यारे हाइबगी स्टेटस अमा यौरकांद कक्सरखोइ वानेबा सिता सरकार न कप नतीब अखोइना थागिबा रिपोर्ट तगी करीदगी नते नते सिगी कैनो अमा लैगनी अदुना मसी हेता सरकार से लाकांदा से काई हाइबगी नते वन सेकंड सिदी कैनो नते प्लीज वन हाइ मखा छुगता जरो इचिन हाइ सिदी पुरा लालेबा मते एम कैनो लोगी गे अदुगा ये हैज टू बी करेक्टेड इचिन हाइ सिदी मणिपुर से अखोइ चप नते let us put things in correctly अखोइ लाई लाई सो हाइबा मी गातनी अखोइ दी हुजिक अखोइ अवाक गातना थल्ले हाइरिनेबा इचिन हाइ सिदी अखोइना पैसा पिरक्त्रिदो रुपोंग साइगी दो correct me if I am wrong if I understood it wrong अखोइ दी पैसा सी मोइना कगलैबा नत्रगा कइबदो अखोइगी दरकार लैबदु लोइरदना अखोइना फजना तबक अखोइगी स्टेट फाइनेंसिंग टेबल दु फजना कनो दु तौदबदगी पैसा दु पिरक्तम हाइरिबा अदु नतेबा आई हाइजैदी BJP ना अदु होइदे अदु नते अदु दिन नत्ती है बनीदा अदु नत्ती लान लोरे तौबुल पिरपुन पिर कखि भाई बनते स्टेट सिगी डेवलपमेंट की स्टेटस अखोई फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस में हमसे लोइन एसेस तौरकांदा अखोई स्टेट से मतम रिपोर्ट पीबदा अखोई इना खुले अखोई चौकप हम तौरे अखोई अवार्ड लेते बे रिपोर्ट हम लेबा अदु मतुना स्पेशल अदु बेस तौरका कखि बनेबा अदु टेबल वाक तो खोबदि हाइनिंग द्रेब को अदु वानिदा लान तागरोबा करी वाली लान तागरोते इट इज टोटली आई लान सुता ता दे आई याम फजना ताई concept no please this is स्वाइदा तौदगुम से स्वाइदा यामना इधर लेसिले तोनी वानते आइना हाइजेदी BJP सु यानी NPP सु यानी अखोई रिसोर्स स्टाफ स्टेट ने स्टेट फाइनेंसिंग टेबल दा अखोइना कनो खोटप मयाम दो BJP न होटपसु NPP न होटपसु कांग्रेस न होटपसु कजु खेनरोय रिसोर्स बेस्ड लाकपनी आई हाइजेना अदुदा अखोइगी दरकार लेबे पोटो मधुगी डिमांड तौसी मधुदा अखोइना NPP न मधुदा BJP न कांग्रेस न पेंथोक से आबे नते मधुगी अखोइगी दरकार लेबे अखोइगी चाकथुंग दो मधु BJP ना पीगे दोबगी मधुगी लंबी म लेजरंबा ओवर एंड अबव द स्टेट प्लान द फंगमिबा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बा सिस्टमैटिकली अदुगुम सिस्टम अमदा अखोइना फंगजरंबा पोट मयाम दो BJP ना मुथतली हाइबगी वादने वइना हाइजे ओके रेस्पोंड तो मधु BJP ना मुथत पाइदुदी एम तागेबा मागी सिस्टम दु चेंज तौबई वानेबा मुथत पनते हाना प्लानिंग कमीशन हान लेरमदो मधु नीति आयोग रिप्लेस तौबनेबा ऑफ फंडिंग टू द स्टेट्स एंड टू द नेशन सिगी चेंज तौबई वाने मधु प्लानिंग कमीशन मुथत क्रेदना मणिपुर पैसा ताना पिरपनते वी आर गेटिंग आवर शेयर ड्यूज हियर अदुनी अदिगे सागी स्पेशल स्टेटस बतांग दो अदुदी हाना कांग्रेस की मतम द रिपोर्ट पिरमदगी अदुगी तो दरकार लेत्र माने लेत्रेना हानगी डिसाइड तौरगा already decide to roll BJP na parok kanda BJP na parok kanda
only implement tꯧrubai wadane ba sini ba ko सिगी डिबेट सिमा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की डिबेट इट्स अ लेंदी डिबेट है तारे को सिदी कोई अखोई स्टूडियो दा नो सोइदनमक बीजेपी अमसुंग अखोई कनो है तारे स्पेस अखोई फाइनेंशियल नीति आयोग अमसुंग प्लानिंग कमीशन की डिफरेंसेस मसी मखोई सोइदन पुजर के अदु ngasiगी matang da ngasiगी वइनदी अखोई प्राइम मिनिस्टर ना हाइबिरम मयाम जिदा अखोई खरा चिताओबा खरा वालहोबा अदुगी पेंदबा अदगी प्राइम मिनिस्टर थमम मैम मांगदा अखोई ngasi खनखरे ngasiगी अखोई सिदा लै हुजबाउदा लैरिबसी अखोई मणिपुर स्पेसिफिक ओइबा इशू खरा खक्ति अखोई इवन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर एनपीपी की एलआई ओइबिरिबा करी बीजेपी की एलआई ओइबिरिबा एनपीपी कांग्रेस याउना अखोई काप्स अदुंबा आईएलपी गुंबा खब इशू खरदी अखोई प्राइम मिनिस्टर ना थंबीरमदे मदुगी नुंगाइतबा खरबुदी अदुम कनो लेरे अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर ngasi की कनो लाकपसी वन ऑफ द मोस्ट अखोई नॉर्थ ईस्ट ता अखोई एम्फेसिस पीबा एटलीस्ट 5 टाइम्स मजे एनी अदर प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्पाइन लामद्री अदु मणिपुर की वेन स्पेस वेन फाइदन लाम अदुंबा प्राइम मिनिस्टर नी हाइदना अखोई बीजेपी साइड के दाइना थंबीरी मसी लोने ngasi की वेनदी एजेंडा मणिपुर से मतंग से लोसिन बतारे येंगिरि पुनपु अखोई इंपैक्ट टीवी की साइड की थागचरी थैंक यू वेरी मच